Kaki. Engken. Jangan kita ngincit. Ngincit yang bungut cie. Kalau gagal. Nyen gagal tuh nih. Ci gagal ngap. Memen yang sakti. Dijo sakti memenci biasa depok cang. Sekan sakti bisa ngeliat. Memenci. Aku marah bisa nyoda di helikopter. Serius? Memen yang sakti. Dijo sakti memenci biasa depok cang. Sekan sakti bisa ngeliat. Memenci. Aku marah bisa nyoda di helikopter. Serius? Serius? Adi tawang ci tepuk. Kan dia mau balik TV kene di ruang tamu nekak kene. Oh negak begitu. Meme ke tengah aja pulas bapetang kena bangun. Aduh, ketok. Tadi helikopter meme nek gitu kan. Sing helikopter itu mekekeh bangun tuh sing helikopter kaden si helikopter. Terus yang helikopter makeke bangun memang gitu. Tuh adanya asam surat, saram susat. Asam susat. Aduh ki blok saja tidak dua dengan tukurap. Ci apa? Sakit batis tukurap. Sakit batis semadan mati. Wah, siapa cio? Ben mani ci ada kijo. Sing ada kijau. Sing do ke samping tuh dia main. Sing ada kijau. Ben mani ada kijo. Kemudian Sing ada kijau. mulai ke penateh nah. Nana ngejak. Kelepotan bungo teh. Coba sang. Ngomongnya nak minum kita. Mani ada kijau. Saya bisa ngomongnya kita. Bisa coba. Itu cara aneh. Sesep karbit. Mau keplak, bungo teh mau keplak. Sesap apa sing tawar lemon neneng. Ya citu. Tadi sih ngomong aja nak dua ngawak-ngawak. Halusan yang ngomong aja nak dua halusan. Nen, engken halus gitu. Jadi saya ngomong gitu. Karbet sesat. Wih, kabrit kena sesap. Kabrit sesap. Meledak bedi bungut cika. orang ci meledak bebungut cika. Beten mah kiset bungut cika otak kecil. Bungut apa mau kisi kotak kecil? Yan bom isi kak di jenis ci. Oh, tadi sih orang ci bekak kak gini cici gitu. Ci masih lengah kak. Arah si kutang bungut cinta sang. Bos tawa gitu. Belok saja anda tidak tua. Karbet bapaknya sesam meledak apa bungut deh. Puk kita. Weh yan meledak tebang gede. Tuar. Kamu keblok adanya. Yan makablog saya betul. Mungkin. Blog Oh gitu yang meledak. meledak. Gue tunjukin mana karbit mas sesep. Gue tunjukin di perempatan Kediri. Iya ngujang kene. Ngujang di pemprat Kediri ya. Perempatan pemprat cecak lah cinta sama. Sing tawang. Sing. Yang kini di tempat ke diri si tawang. Sing. Yang nyelak je cicing. Sing tawang ada kene di perempat Kediri ya. Calon gagal. Nyen gagal tuh nih. Ci gagal ngap. Sing, saya nak milih. Cuma menyamai cingeli suara. Salingan main cuma bisa nak milih tuh. Kudoman suara cuma 400. 400 man suara. Ane milih ci kudo. Mana jam milih 12.000. 12.000 keliu sajan sing memilih. Wih ya jang. Gue langsung pesuang di grup Rajan, pesuang bubarang grup. Meraja ane sepag. Jam sepag. Betaro berarti sing memiha jaki tuh usir betaran cie. Padahal kini Kalian kene jaci bergaul apa tawa aja mau lelasan ini. saya alasan. Nih, Mangku di nunggu ini. Kayak nepuk mangku nguntung angkleneng. oh, Nih, engke lah. ada angkleneng.
Ya, madi dia. Mau kepluk krebet. Tolong lah, gitu langsung nengok. Tuana, matiang tipe, matiang. Langsung abata, langsung kini bangun yuk. Ini batara. Kalau kini batara. Odong cita ku. Dong jero tu gan kene tu gan Kes malaka sing Sing tu kini, ini, sintawa. tawang apa sing lemone. Ajan. mau piye cang boren tadi mangkut lemot-lemong kie antam cang cipenonyin Ten untuk mangku mereka. mami kita petara lewat Betaropot. Terus memargi. terus mami gede saja nyonya ada po aduh jiji Di ngumel aja pasang kaki menot jeneng lemone. Mengkelo cang kita ngomong cilingis gasir kan sih. misi bapak ang kulit keleng Tekuah. Terus melu nya. Ngel. Kalau sampean lepo ingken kabare. monian kan Besugih jadi ngoyong di Jumang kayo. Gaya likekeren dingah orto panyul sukses ngelah toko elektronik. Bijak. Limana kabal gini sih. kuat cang personel ya Nya ngomongnya gitu. nga kapa mo ni cendi nangan ngelegay ke Anu kali kan. Dia pasang kaki. Dah kita muliman mangku misi putu. Dak jo pasang kaki. Kan benji. Enak-enak jang ciboren dong ngajak lemot tua udah juman stres nih Emang bangsat tuh stres aja Porang apa aja yang yang berita kan di penate Engken kan nongkon ayah di boleh banjar Oh begitu ayah boleh banjar aja kan di kelian mana aja 400 di banjar kedua ase teke begitu ayah di perut dalam sudah teke udah basang tunyel perut dalam iya anu nyal pada dalam onyo teke kayang pemadam kebakaran kayang wali kota teke bang iya gara-gara tuh nyen nih lemoning tidak jelemo kita benpok nak tua nih. Jelemo jejak ceng nah sini. halus ngomongnya tua aneh halus sama polon nih kaki Engken. cang kita ngingkit ngingkit teng bungut kie aduh ten balang sangin ngejitin bungut somo gue tunjukin nanti ben do ngawak-ngawak jadi lemes sakti nih bisa tadi helikopter Ngupo liat Juma dan Cimnok dadong kiba is the best in the world. nanang nih kan di kerauhan janino Mersatu bisa ngeliat yo beket dadong kurang kaki ba ketua DPD liat dan Pasar Timur. serius Dengan enak ke dadong iya kajang klione nyebak mulai. Ati kita Ngeliat di jalannya Jonas yang ngajak polisi ya. adi bisa Udah di motor sama samsat long di ban. Karena rahasia gabung nes nah. oh aduh liat gitu samsat Ngenah-ngenah dan ngenah-ngenah enak jadi semua di macam-macam jani yang tadi yo halus nak yo hah taen dadong kaki ketemu jabat pancang Dari kaki tak koneng ciri, nanang ciri jauh. mati ih Bamatanam, bamatanam kaya ka jani siya mentik-mentik po. nanang aja Bamati, mati bamati. waduh Nanang ki bamati. mati masih bo nanang jika nu stroke ulin mati yang ngalin Wes aja we. Pangado aja nanang cang itu. panggidang reuni itu akhirnya caranya deh bah mati nanang jika bo mati Bamati. bo tanam Botanam. sinya mentik Sinya mentik. nanang cang bo mati masih tanam sinya mentik nanang jika hidup nu tanam mau pengal mentik Ah coba kan nanang kino itu. jalan mati tanam sinya mentik hani hidup tanam Jenang ci jelek, kalau petan ci sepet-sepet, botok ciwe. Ki lutung kaki. Ajan, Bojok, segar-segar mak lekat hidup mati-mati sendah ditagan nang. Yani segar yang mula gumanti kemojak mati. nyen
Nanang cie. Bobo kamu. Nang cie mesti. Bogus 2021 Jang 2009. 2025 na jelas panganang yo Serius aja ya Pang Idang reuni kene kan setiap Segar cuma nak segar. Dol nak sing dadi beno gitu. Sing ngeci ngelah nanang kaki bapo cuma hanggo nanang. Udah dikicu. Dadi. kencang sing lananang. Nanang kaki yang langup nanang. Tadi gitu. Nincang sing lakuranan. Kurang iya sile. Ndak di sile. Cepok kenjang. Pangile bungot po. Teh ninggal mangku manyu dan Ngayang-ngayang. cidot manyu dan apa kengken. Atuh nyonyo jemangat. Engkel. Nyonyo sakit nih po. Kenapa? Mikirnya men repu. Cicing. Dija ada wani belegeran men. Ya ada deh cewek cara jijik cang. Ajar menluwo ke jenang cara cai aslam kuku kaki sing nafsu ningan jenang cieran. Jangan benar kaki. Jangan salah. Ya kewah jangan canang jelemo nenendi nah badeng-badeng yang cimunyi dia. Lo agak konslet semenjak ngayah di Purung kena krebek nyabatang kleneng. Oh. Dong ci dong rago mangpu kena klet gedar tuh. Made dia coba tuang kleneng. Mani sing ming lene. Goplo pidet pesuges do. Ah. Goplo pesubak cecotar gitu. Kene kebrek keruk tuh. Klet gedar. Tobok. Apa? Klet gedar. Aduh ngomong kan, aduh jijik. Mengkelo seken nyakitin si subuh amamu. Jangan namanya telemon nih kan Mulu jelmo semenjak kena kejadian gini tuh apa dan kejadian nyabatang kleneng itu mulu itu agak angin-anginan. Mulu sangat pidana gue ini kan bang bantu aja Pak Bupati Badung. aja. Oh gue ngaben masalah itu kan langsung bang bantuan. Apa? Ngaben masalah kan Apa bantuannya? pengabenan. Tapi kan gua ada mewakili bapan. Cang go banget bantuan pipis banget bak weh pipis. Ci guminci suke. Sing lah pipis guminci. Pekan kenci nyile so cange. Dija Pekan badonge. Apa raja ya? pekan gue nih nyileh deh. Pekan Badung. Ha, Oh nyileh ya. nyile yo. Nyeng lah tuh. Cang benar nih kalau ditunggu. Badinga lebih sakit pangke. Pekan kaki nyileh gitu. Ah, Wesen ci kalau mau benin naman. Bisa dicen. Wesen ci ini misi pintu gebyok tuh. Dija ada WC bisa pintu kepiak. Kaki menyileh wesen ini misi pintu gebyok. Sing ada. Marah tutup gebyok. Ayo ngagam ci Wow dokan. keadaan itu. Sang ci engsel misi ada itu. petan ci ngelah kupekan nih boyok Pekan Badung don akhirnya saling akuin ini nasi ngelah gelahang bareng pekan beriki kencang lah bidan sileci anggo citrus. Tadi bisa cing lah, kayak sendingnya dan pekan tabanan tuh. Si nawang cerita ji pekan beringkit. Bareng sih ya mai, ya kurang gelem. Nyen. Cerita. Ya gelem we tuh nih, tot barang nih tot, cang gelem po kang wang lah kecil. Sile bungot kaki laden to nah. Bungut cang sih. Au. Tuh, Sontol cana sih. do keras nih aja Aja. main Ngoyong. Oh, ya saya kata cang bisa siat aja aduhnya po. Nah ci masalah dia udah cang belasan ci. adi cek Victor nancak nasi jelemo nenendi nah main cing Banjul Banjulnya dan cie Banjul. jennya dan cie Panjul. Bekanyul kalau sedang tepuk ingken segar Namun gede nang bayu Orang segar. segar. Leman iane orang. Segar orang. Segar. itu nang gede nang yai Igis nade. Man pesamas jadi ke dokter mangatus kesen. gue nang ayah nih Murah ayah. orang aja murah janur dong ngomong Ini pis murah janur. nih jeneng kakah tuh kulitnya belah baik sih Sing murah janur ada ando. Nyen. Murah busung. gaya ada wah kamera waduh letik baik sih gede Nanti ketek. kah
Boren bedik ngabesah telek potong benur ke kita. Wak pais gua malu ban usam ke kita. Teu bane. Kurang bin si kurang nek. Mau sariawan batis kurang Kan. Belah-belah. Awang cibuk tude orang Cisariawan tuh pegawai sepa bisa bungun cik lepot anget ya. Di Jaya. Orang kan ngeplot ang bungut lejat nih. Senawang Klepot kita ngeplot, klepot. pegawai sepa tuh. Pegawai sepatu berarti mikit-mikit. Jimmy. Pengen. Mau kita ini canggih duhang baikon di lemon. Borang ki marang kaki ngenot ngin ngenang jelmo ne ngencanang jelmo kene kan. Alus sengo. Cing ngurunguang. Kaki ngurunguang ini cang melapah ya hangat malu. Kajangin cang bungkilan. Pasti ci menak betara Wisnu nih. Iya. Kemong. Sing ada menabtur Wisnu. Cikal kijau. Mo. Pasti menak betara Wisnu. Sing. Ujang. Kang Ali Jinah. Ngali Nah. pipis. Dong ngomong pipis dini. Dolah ati Nah, rako atau sing ada mau bayar. Sing ngomong pipis lah Igen. Sing ada mau bayar sing nih. Semua bayar. Aing. Aduh. Rah janur koren mansa mas. Sama malu nih. Ini benar nih. Cing orang semua bayar. Mau gitu semua bayar jangan mulai. Bila kata bu kalah mau bayar. Sini nih. Ini pasti nih, cene pasti nih. Ini pasti busan pemain dan sekali. Sama skengken. Sama sekali semanapun. Wah. Mulai. Ngap. Pipis totono bukan segalanya. Timpal pasawitran to nih mutamo. Sing gitu nih. Beringat. Engke. Pipis itu bukan segalanya. Timpal pasawitran tuh nih utama. Usaha nyemput cang kene yo. Engke ya. Rago ne aja main ini kudu kira-kira bayar. Maka dini luwung mengkudus bungut pipis tuh bukan utama. Ikupang nenek naik gede. Memang cibang jejak ceng cibang. Gaya ciawak selam dengas gitu. Dikengken caranya mau payas tuh. Kok bisa kayang bol make upin? Sing mi up. Nak bohongnya mula selam. Kian selam, sing monto putih naik. Putih orang. Putih dah itu. Masa putih? Putih pun buka kateh. Do ngomong pipis lah katie awak sesai mai maro kaden itu apa sekonen rago kelpesun unasi corin sanyang taksu melarapan untuk pejati apa isine pas pangi tingkeh nyu dak sino dhuwur dak sino misi canang Timpal le karbite sesep Ngapa meledak puk kata. nang bodinga engken gumine grubuk acan semenjak Pak Bradah tidak lolos. cipak berat Ih, marah sing lolos beradah dan lulus yo. Yang bohong awak-awaki bo memunyi pangsing nyampang Indo nak memperagam sang medui jati Nyen. Ido bega empu beradah ngawang-ngawang Pak Beradah cara ngawang nanang cing Pak Beradah Dane Sugro titiang itu nak matur apa kada engki Dane Ido mau keruyuk siapa bukan main play mulai cangkel kepekan. nya ngelagai nenen kade lagu kade jeno betul lah jani tugas siragene nangkelen mina kadi Dane Gusti Patih jagal mangso pemekasnya dini di jagat lemah tulis gitu Mirip. siapa bom mau keruyuk Kukuriyu. Oh tua tengah. nang Aja to tuh. siap ojo galung jadi kene pangsin kasepan tangkeleng dane Gusti Patih Menghilang kalian tongos jalan nak ibu nak Kipo, ini boleh dini masih dini teka patih sing. nang melipet kene sih agak ngorto dia sing misi cara di baliho nih Engke. tukang undang mangku jeruk Oh saya jeruk poleng. Nih antos malah jeruk polengnya. dia lagu jeruk pon
Jero poleng nu melajen sastra. Dange menduung baliho cukang wujud. Munah jero poleng tumen di munggu bisi ngundang. Ternyata jero poleng ngundang peserta cekian. Tepuk kaki pun ada di belanang tepuk kaki. Jero poleng aja laku ya leng. Apa leng? Leng kelon celeng. Roleng. Jero poleng gitu genap ngeroleng. Men daripada cimangku panjul kunyul. Mencip mangku sengap kungap. Ini yo terus dari mangku kuki itu. Kuki. Kadenci tukang masak, kadenci kuki. Ayo, kakek Si Patih. yen gura janur ada udah dimaku sing kunur. Iya di Kupang di Mangku nasa. Kupang. Apa tadi mangku lah dodo. Jelek saja untuk kupang bro. Tanan. Tepuk kaki gal ya maro. Baik sesempiaro nya. Kenapa ya sih misi bo isen gaya kuning cekuh. Uang guling jemak, guling jemak. Yo magena borene banget nanya ayah tuh. Mina, jo jadi nih. Hah? Jo jadi. Sing kijo mau balik ke mo kan? Nah, nah. Misi mah pita. Bisi mencerita nih. Kagiatan. Kagiat, itu kagiatan. Tahu apa sih kita mau nenek? Kedak sajaan basang kaki jaki tuh. Jaksi bensin. Mana kira dia betul kagiatan. Ayat. Tangkilam. Inggih. Dane kunur. Niki kungap kunyul serang kuki nangkil. Kupang dalar bu. Ubah juga kalau nerang ubah. Apa? Penyah latte yang mana? Do geseng Ini wangi. mami dang lu gerot. Titiang Gusti Patih durus medalangan palungo cokore Gusti. Titiang para kane sarang T3 sampun. Sarang papat, sarang kupang malah siki. Kupang ngileke daun-daun. Di pedangnya Elias apa deh banyak. Warnane